Ćao ljudi, pozdrav svima. Pričamo o motivaciji. Zašto je motivacija jako važna, to svi znamo. Ali kako u stvari mi tu motivaciju da održimo u dužem vremenskom periodu, kako ne bi odustali od treninga? Ajde da vidimo. Ok, ljudi, ajmo to da vidimo kako mi da imamo motivaciju u dužem vremenskom periodu, odnosno kako da nas ta motivacija drži, kako bi mi, ostvarili taj naš cilj koji smo zacrtali. Pre svega, ja bih volio da kažem da treneri obično se drže toga kao dajte klijentu rezultat, to će ga motivisati. To je svakako tačno i to je definitivno tako. Međutim, da li mi možemo da ga motivišemo na duže staze, da ga uvučemo potpuno u fitness i kada ostvari taj rezultat, da se i dalje bavi sportom i fitnessom? Na ovo pitanje ćemo odgovoriti tako što ćemo se samo malo osvrnuti na teoriju, jer postoje dve vrste motivacije, a to je intrinzična, ova motivacija koju mi osjećamo, nešto što nas motiviše iznutra, i ima ekstrinzična motivacija, to je nešto što nas motiviše spolja. Evo na primjeru vrlo jednostavno. Recimo da mi imamo cilj da skinemo 5 kg masti kroz nekih, ajde da kažemo 2 meseca, nije ni bitno. To je neka nagrada. Znači mi idemo na trening da bi skinuli, da bi došli od cilja, da bi skinuli 5 kg masti na ovom primjeru. To je ekstrinzična motivacija, nešto spolje, tako, dobijemo neku nagradu. Međutim, intrinzična motivacija na ovom primjeru bi bilo sam taj neki osjećaj zadovoljstva dok mi radimo trening. Znači, zadovoljstvo zato uživamo prosto u tom treningu u tih sat vremena. Evo sad upravo shvatamo tu veliku razliku. Kada mi idemo na trening da bi uživali, da bi se zabavili, da bi nam bilo lepo, i kada radimo trening, onako možda i ne toliko bez volje, ali svakako ne uživamo mnogo u treningu, ali iščekujemo neki cilj tamo. Samo zato idemo na trening, znači očekujemo da će nam ta neka nagrada doći. I shvatate sad da je ovo nekako malo plića motivacija, nekako nas ne drži na duže staze. A ova intrinzična motivacija koju mi osjećamo unutra nekako bi reklo da nas svakako drži na duže staze. I evo recimo, ja sam odradio jednu malu anketicu na Instagramu, zašto ljudi odustaju od treninga, i upravo je to bio neki nedostatak motivacije. Pa sam zato ja inače rešio da napravim ovaj klip. Ali je određeno istraživanje jedno koje govori da ljudi odustaju od treninga čak u 39% slučajeva. Nije to zbog nedostatka finansija, nije to zbog nedostatka vremena, zbog organizacije, tako da to je zbog nedostatka same zabave na treningu. Šta to znači? Ta zabava na treningu znači komunikacija između članova, komunikacija sa trenerom, dobar osjećaj na samom treningu, neko ispunjenje dok ti treniraš i tako dalje. Shvataš? Znači to su neka osjećanja koje ti prosto osjećaš dok treniraš u tom nekom emotivnom planu, a da ne iščekuješ neki cilj. Znači, samo da ponovim, jako je važno imati neki cilj i odlično je težiti ka tom nekom cilju. Ali da bi mi na duže staze opstali prosto u fitnessu, da bi fitness bio sastavni deo našeg života, pa samim tim i trening, potrebno je da osjećamo da nam je zabavno na treningu. I to je ključ. Znači, da nam je zabavno na treningu, da je lepo, da imamo neki osjećaj zadovoljstva. Sad će neko reći, pa okej, ali ljudi idu samo u teretanu, samo da bi ostvarili neki cilj. I obično to jeste slučaj, onako, ljudi počnu da treniraju da bi se spremili za novu godinu, pa tamo negde u februari hvata panika, počnu da se spremaju za leto. Odnosno, ono što oni žele jeste nagradu, lepše telo, lepši izgled. I zato idu na te treninge. I to jeste poprilično tačno. Međutim, mi bi morali to malo pomeriti kao fitness treneri, da im fitness prosto uđe onako u život, da im bude sastavni deo života, da im sport i treniranje bude sastavni deo života. Trener tu može nešto uraditi, apsolutno to zavisi od pojedinca, ali može nešto uraditi. Evo ja recimo volim svoje klijente na personalnim treninzima da pitam, recimo da ostvari sutra taj cilj.
nebitno koliko treba da nabaci recimo mišićne mase ili da skine kilograme, tako dalje. Recimo da sutra ostvariš taj cilj, šta onda? To je pitanje. Da li odustaješ, odnosno da li prekidaš sa treninzima, jel da, ostvario si cilj, prekidam sa treninzima, ili ću ipak da nastavim treninge, zato što se to lepo osjećam na treningu, lepo mi je u tih sat vremena, lepo mi je dok treniram. To je jedno pitanje. Druga stvar na koju također trener mora da obrati pažnju, jeste da svaki klijent će imati onako određene vežbe koje mu se ne sviđaju. Znači, baš mu se onako ne radi. Može to biti ekstra vežba, super, i jednostavna ili možda kompleksna ili nije bitno, ali mu se nikako ne sviđa. Znači, kad bi ga pitao da ga klasifikuješ vežbu ocenom od 1 do 5, klijent bi rekao 0, znači ne želi da je vidi. Znači, onda tu vežbu ne forsiram. Ako je moguće, potpuno mu isključujemo. Jer želimo da klijent pre svega uživa na treningu. Da stigne do cilja, da, svakako, ali da li zaista ako forsiramo tu vežbu koju klijent nikako ne voli, da li ćemo, u stvari mi izgubiti klijenta. Tako da je to druga stvar na koju treba da obratimo pažnju, a evo klijent, odnosno pojedinac koji treba da vežba i koji se eto odlučio da se učlani u neki klub, teretanu i tako dalje, na šta on treba da obrati pažnju? On treba da obrati pažnju svakako na progres njegov ka cilju, ali bi pre svega trebalo da obrati pažnju na ekipu, na trenera i kako se on osjeća na tom treningu. Ključno je da li mu je taj trening zabavan. To je jako veliko pitanje. Znači, dinamika na treningu, recimo na jogi i na crossfitu je sasvim suprotno. Znači, dijametralno suprotno. Ako ti je joga zanimljiva, ja se baš zaista pitam kako neko može biti zanimljiv i crossfit, odnosno zabavan. Ili ako je nekom zabavan crossfit, kako može joga biti njemu zabavna. Sad ne ulazimo u to gde te vodi crossfit i ka kakvim ciljevima, izgledu i tako dalje, a gde te vodi joga, znači to je apsolutno nebitno. Sad je pitanje samo koliko ti je zabavno na treningu, koliko ti uživaš u samom tom treningu. Zamislite joga, zen faza, sve mirno, super, kao tamo vamo nešto razmišljaš kao usporeno i tako dalje. A ovamo na crossfitu je brza dinamika, cepaš, nema toliko razmišljanja, imaš ti fokus, ali ne razmišljaš o nekim stvarima, znači samo gledaš da uradiš brzo, jako intenzivno, srce lupa. Znači, baš mi je nezamislivo prosto da neko uživa jednom i drugom treningu. Tako da nađi, koja je poruka svega ovoga? Nađi ono što ti prija, ono što voliš i što bi radio u dužem vremenskom periodu. Jer na kraju krajeva, jedina fizička aktivnost koja je dobra za tebe jeste ona fizička aktivnost koju si ti spreman da radiš u dužem vremenskom periodu kontinuirano. Ako tebi nije zabavno na treningu, pa taman i da stižeš do cilja, odnosno da vidiš progres, ali ti nije zabavno, ti ćeš vrlo brzo postati demotivisan. Možda ćeš i ti izgurati do tog cilja, ali čim stigneš odmah prekidaš, to garantujem. Tako da eto, to je neka ta suština na što treba da se fokusiramo i trener i klijent. Klijent, odnosno vežbač, pre svega da nađe takvu dinamiku treninga koja mu prija, onda trener koji mu prija, prostor, jel tako, i sve ostalo. A trener, eto, kažem, šta može uraditi za svog klijenta, jer recimo ima kad je klijent super motivisan, sve mu odgovara, ali ga nekako trener da mu prosto previše izazovnih vežbi koje on ne može da uradi bukvalno ni jednu i previše ga gura onako i on onda postaje demotivisan. Ajde da ne dužim dalje, mogli bi ovome 2 sata, ali eto, to je ta neka suština o motivaciji i gde mi treba da se krećemo. Znači, od cilja ka uživanju i ka zabavi. To je eto cela suština. Pozdrav, vidimo u sledećem videu.